Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shuk muskuita charini. Tukuykunami muskuykunata kacharin. Chinallatak tukuykunami paykunapaq kawsaypaq shuk hipapaq rurayta charin. Wakinkunaka kallarishpami imalla ruranataka paykunapaq yuyaypi ashtawan allitaq kashkata shina charinkuna. Shuktaqkunaka tapushpallami katishpa rinkuna. Tukuykunawan rinapish shuk katipaq ruraymi. Kayshina tukukpipish tukuykunami ñukanchikpaq allishina rikurik shuk ñanta charinchik. Proverbios 16:25 nin kay pachapi kawsaqkunapaq ñanka kikin yuyaypi alli rikurishpapish wañuyman chayagrik ñanchami. Imapish tukuy ñukanchik munashka paqtachun ruray tukunchikmi. Shinapish tukuy horasmi ñukanchiklla aqllashka ñanka wañuypi tukurinka. Alli willayka kaymi Dioska shukshina llukshinatami kushka. Proverbios 16:3 nin kan imata ruranataka mandak Diospaq makipi mingay. Paymi kan yuyakushkataka chashnataq rurachinga. Jesuswan trabajakushpaka ima horas manatek ruranata muskushkatami ñukanchikka ruraytukushun. Chashnami Diospaq munayka. Tukuy horas ñukanchik yuyashkatapish ashtawan hatun kashkamanta. Kaya minchapaq yuyarishpaka Dios imata rurachun nishkatami rurasha nikpika payka trabajangami paypaq shutita hatunyachingapaq sumakyachingapaq chinallatak ñukanchikpaq ashipaq. Imataq kanpaq muskuyka tukuy horas chupaqtachinata munashkanki Cristopaq trabajanata kikin mana ari nikpika alli ñanshina rikurishpapish shuk punchaka anchata wakllchinamanmi chayanga. 1 Corintios 10:36 pi Biblia nin kankunaka kaytami yuyaypi charina kankichik. Imata mikushanishpa, imata upiashanishpa, imata rurashanishpapish Tayta Dios kushikungachu imami chaytarek yuyarichik. Tukuy imatapish Diospaq shutita hatunyachingapaq rurakpika paypaq hipapaq rurayka ñukanchik kawsaypika sumaq allikunawan tallirishkatami rikuytukushun. Diosta mañay Jesuswan ñukanchik apanakuypi katik rurayta rikuchichun. Kanpaq katik ruraymi kunantaq Diospaq munayta rurana. Paypaq hipapaq ruraykunaka tukuy horasmi ñukanchikpaqqa hatunkuna kankuna. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, pagillata guyashkamanta.